أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة وسلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة والسلام لسر أهلي وي وأصحابي وي تفكا بن حتى رجا قيامتي. قالي مسلمانا دوي صحبتا خدا أمي بحثا سورة انشراح بكن گو بوی سورتی دل پیغمبر علیه السلام هاتا خوش کرن و خدا عز و جل پیغمبر علیه السلام را گوت پشتی تنگایی فرهایی هیا امی بحثاوی بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك. خدا عز و جل دبیجه دبی ما دلیتا نفکر، ما دلیتا ما خوش نكر. ووضعنا عنك وزرك، باري سر پشتاتا ما نهلاند. الذي أنقض ظهرك، أو باري گو پشتاتا دبندا دطوها. ورفعنا لك ذكرك، ما مقامتا ناوتا ما بلند كر. محقق فإن مع العسر يسرا، محقق بطنقايرا فرهاي هيا. إن مع العسر يسرا بطنقايرا فرهاي هيا. فإذا فرغت فانصب، وقتكو تفالا بوي جتشتكي أونملي تفالا بوي هرا تشتكي دي أونملي بكا. وإلى ربك فارغب، والدوام لي خباب خدا بخوازا. قالي مسلمانا دوی سورتی دا یک جي خدا عز وجل پیغمبر عليه السلام را گوت پشتی تنگایی فرهایی هیا. دورا مکه دا پیغمبر عليه السلام اید تنگایی دبو، أصحابي الطنقاية دبون، مشركة ازيد داوا ظلم الوادقر. خدا عز وجل قود بشتي طنقاية فرهاي هيا. پیغمبر عليه السلام وقتی گو چو مدینه دولتا اسلامی چه بو و گلک دور ج اسلامی را هات نفتح کرن. يعني بشتي طنقاية مسلمان كدنا فرهاي دا. یاد دوا دوی سورتی دا چشتی گو خدا عز و جلش پیغمبر را گوتی و جمره جی گیچرلیا تشتکی اونملی وقتی مهو جی والا بو گرک مهو نسکنه مهو هری تشتکی دی بکی. مثلا بیجن قرآن خواند بطلی بلا شخور سنت آبکی، سنت کرن بطلی بلا شخور حدیث بحسینی، الحديث جي جوي صحبته جي بطلي بلا صحبتك دي بكي. يعني خدا عز وجل دبيجي مسلمان بلا نتنبل بن، مسلمان بلا زمان خوا بوش نبردن. يعني هر وقت خوا گرك مهو قيمت ليزان بي والگوري راضي بنا خدا وي وقت خوا درباس بكي. خدا عز وجل دبيجي ج خدا بخوازن صميمي بنت قارشي خدا دا. يعني وقتي وتشتك خوست وي تشتي ج خدا بخوازن. قالي مسلمانا حديثا پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي پیغمبر رحمتي وها قوتيا الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلم روجا قيامتي طاريتيا. انسان ظالم انسان کو ظلمه دکن روجا قیامته ید طاريتيه دبن او ظلماوا جوارد بي طاريبونكا قمهود تدبرانا بيني والقاسي يكم نسقنت يدا.
قال مسلمانا معلومة ابچو 14-15 روجا هفته اکی میوا گو جهو یهودی دولتا اسرائیل گو لفلسطینیا دده لباجار غزا دده و تمام بان دولت اوروپا جی و دولت امریکا جی آلیکاری ددن اسرائیل اوانه کو آلیکاری جی ددن دا عینی بچاوا اسرائیل ظالمه اوانا جی وکوی عینی ولو ظالمه انسان گو میلاوا لسر ظالمه جی هبه بچ جزاج ظالمی رهیا یگو میلاوا لسر ظالمه رجیا او جزاج وارجی هیا چونکو خدا عز وجل گوتیا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار قلت يبلا ميلا و نبسر ظالما ببي وقت قم ميلا و بسر ظالما ببي آغير يبو بقري إنسان ظالم بي وهناك قم ميلا وي بكن آلي كاريه بدن دا بچ جزا جوي ظالمي رهبي اوانه گو آلیکاریه جی ددنه دا او جزا جواره جی هیا بچاوا اب ظالم روژا قیامت یه طاریتیه دبن اوانه کو میلاواجی لسر ویه ظالم هیا حجویه ظالم دکن دستک ددنه دا اوانه جی طاریتیه دبن روژا قیامتی لیبله پشتی طنگاییه فرهایی هیا لگوری وی صورت انشراح و خدا عز وجل پیغمبر رشیاند فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا محقق دپای تنگایی را فرهایی هیا محقق دپای تنگایی را فرهایی هیا خدا عز وجل د آیت کدیده گوتیا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين گوتیا گوشمیش نبن شست نبن و ظلمیش نبن ون یه سرفراز بن اگر کو ون مؤمن بن اگر کو ایمانا و قوت لی بی ونه زورا نیار دین و نیار خدا ببن دا آیت کدید خدا عز وجل وحاد بجی يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم قال إنساني قوة إيمان آنيا أجر ون آلي كاريا خدا بكن ون آلي كاريا دين خدا بكن جبونا قو دين خدا جبونا قو كلمة خدا بجهوري دين خدا سردستي تمام دينا ببي ون مجادله بکن خدا جی آری وکی و یہ لنگی و ثابت بهلی یہ بگی یہ گو لنگی و جهد منی و نترسونک بین ون جی سواش باز ندن و ترس نکبه دری ودا خدا یہ آلی کاریا و بکی یعنی وقتی کم ہو آلی کاریا دین خدا بکی خدا عز وجل جی آلی کاریام ہو بکی انسان کی گو حقیقتا باوریاوی هبه گرک گوشمیش نبه و شست نبه و نقحره و ظلمیش نبه چونکو داویا خوش یاوی بی شاعر جی وها گوتیا اذا اشتد بك البلوى ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين إذا فكرته تفرح گوتیا وقتی بلا بسرت دهات لسورة ألم نشرح بفكرة تميزني بطنقاي كيرا دفرهاي هنا يعني بسقنتي كيرا د كيف خوشي هنا وقتی قلتولو تفكر بكي تي كيف خوش ببي تي سرفراز ببي خدا عز وجل آلي كاريه مسلمانا بي خدا عز وجل
یکبونا مسلمانا چه بکی خدا عز و جل یک و دریا خدا دا مجادله دکن خدا عز و جل آلیکاریا و بکی قوت بدیوا نیار خدا نیار مسلمانا خدا عز و جل و ضعیف بکی جماعتا و بلا بکی مال و خراب بکی و زاروکی و بدیوا بهلی خبردانا ما داوی حمد رب عالم رب